иштердин жүрүшпөй аткандыгы эмнеден улам? Динде баяндалган нерселердин бардыгын эгер бөлүп келчү болсок, экиге эле бөлүнөт. Эки сөз менен бүткүл динди баяндады пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Үч адамдын Аллахка сунуштаган амалдары мен түнү менен таң атканча намаз окуйт элем деген жок. Бүт байлыгым таратып салдым. Макул, сообу өтө көп. Ар бир тыйынына, ар бир сомуна Аллах Таала сооп берет. Бирок Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга бир адам келип сурады, Аллахтын элчиси, эң фазилеттүүрөөк, сооптуураак амал кайсыл деп. Аллахтын астында Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты, намаз dedi. Андан соң кайсыл dedi. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты, намаз dedi. Андан соң кайсыл дегенде айтты, намаз dedi. Үч жолу Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты, эң афзел, эң фазилеттүү амал дегени сооптуу иш. Кайсыл? Бул намаз. Өз убагында окулган намазга жете турган сооп иш жокtu. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت الصلوات الخمس وأديت الزكاة وصمت رمضان وقمته فممن أنا قال من الصديقين والشهداء. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга бир адам келип сурады, Аллахтын элчиси, айтыңызчы, эгер мен Аллахтан башка сыйынууга ылайыктуу зат жок, жана сиз Аллахтын элчисисиз деп күбөлүк берсем, жана 5 мал намазды окусам, жана зекетти берсем, Рамазан айынын орозосун кармасам, жана кечелери туруп намаз окусам, анда мен кандай адамдардын тизмесине кошуламын дегенде, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты, чынчылдар жана шейиттердин dedi. وأخرج البيهقي عن أنس رضي الله عنه قال كانت عامة وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حضره الوفاة الصلاة وما ملكت أيمانكم حتى جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يغرغر بها وما يفصح بها لسانه. Hazret Anas radıyallahu anhu bayandayt, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den eң акыркы осуяттары ушулар эле. Эң акыркы осуят дегени адам баласы балдарына эң акыркы учурда, мына азыр үзүлөт деген учурда эң керектүү нерсени айтат. Жашоосундагы эң эле маанилүү нерсени айтат. Балдарына эң пайдалуу нерсени айтат. Акыркы сөзүңүз дегенде. Пайгамбарыбызга кайсыл эле? Ас-салату ва ма малакат айманукум. Намаз жана кол астыңардагылардын акысы. Намазга бекем болгула, кол астыңардагылардын акысына бекем болгула. Намаз жана кол астыңардагылар деген эмне дегени? Намаз дегени Аллахтын акысы, кол астыңардагылар дегени адамдардын акысы. Эки сөз менен бүткүл динди баяндады Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Аллахтын акысына жана адамдын акысына бекем болгула, жеп койбогула, берип койгула. Себеби намазды убагында калтырбай окуган адам орозо кармаганга Аллах мүмкүнчүлүк берет. Намазды окуган адамга Аллах убактысы келгенде зекет бергенге мүмкүнчүлүк берет. Ажылык кылууга мүмкүнчүлүк берет. Намаз окуган адамды Аллах арамдан тыйылуу мүмкүнчүлүгүн берет. Себеп намаздын таасири ошондой. Аллах Кур'анда айткан: "Инна салата танха анил фахшаи вал мункар." Албетте намаз уят иштерден жана күнөө иштерден тыят деп. Намаздын таасири ошондой. Намазды окуган адам эмне кылат? Аллах тыйган нерселерден тыйыла баштайт. Дин ошол. Эми экинчи бөлүгү кол астыңардагылар. Биздин кол астыбызда ким болушу мүмкүн? Балдарыбыз, кызматчыларыбыз, мурда заманда адамдар кул сатып алчу эле, кулдары. Демек, адам акысы. Бирөөдүн акысына этият болуу. Бирөөдү иштеттиңизби, акысын убагында берүү. Алдына ала эле берүү. Эң кеч дегенде жумушту бүтүргөндө акысын берүү. Бирөөдүн акысы мойнубузда карыз болуп калбаш керек. Мусулман болсун, капыр болсун. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям сахih хадисте баяндайт, мурдакы үммөттөрдөн бир кезде 3 киши бирге сапарга чыгып баратканда жолдо катуу шамал, жамгыр, борон болгондо
bir ünkürge kirip içine başpanaya kılıp oşol ünkürde turuşat. Toğdun üstünden çoğun taş kulap ünkürdün oğuzun kaptap jabıp kalat, çıga albayt. Ünkürdün içinde çoğun taş ünkürdü jabıp kaldı. Ölüm gözlerine köründü. Oşol uçurda bul жерден сактай турган Allah gana saktayt bizdi. Allah Taalaga jasagan soob işleribizdi sunuştap emne kılalı? Allah Taala'dan jardam tileyli. Birincisi aytdı, men bir adamdı kızmatka alıp iştettim ile. Menin kolumda iştep akısını albay kapa olup ketip kaldı ile. Oşol akısına bir kozu satıp aldım. Anan çoğoydu, koy boldu. Anan ökö boldu. Öte köp yıl ötkönde koydun sanı ötele köp bolup ketti anıkı. Köp yıldan keyin kelip aytты esingizde bilesizbi? Sizde kichine akım kalgan ele. Owa bilemin, oşonu men saktap jürdüm ele. Muna oşun koylordun bardygy seniki dep aytsam işenbedi. Anan men düşündürüp berdim. Düşündürüp bergende oşol koylordun birinde kaltırbay, kozusunda kaltırbay baarını alıp ketti. Allah'ım men uşunu senin razılığın üçün gana kıldım. Bizde uşul balaydan kutkar degende taş ordunan jılat, birok çıga albaytdı. İkincisi aytat, Allah'ım men atayinem bar ile kartaygan, özüm mal bagıp keçinde kelip oşol maldın sütün saap, birinci atayinime berçilem, anan baldarıma berçilem. Atayinime bermeyin, baldarım ilap jatsa da, şırkırap jatsa da galarga berbeytilem. Bir gün keçirek kelip kaldım. Kelip kalsam atayinem uktap kalışıptır. Süttü saap, baldarıma berbey. Atayinemnin başında idişke karmap durup kütüp durdum. Oy gongonda bere kalayın dep. Oy gongonda tün jarımda berip oşolordun kursakın toygozup anan baldarıma berdim. Allah'ım ben uşunu senin gana razılığın üçün jasadım. Bizde uşul balaydan kutkar degende taş ordunan jılat, birok dagile çıga alışpaydı. Üçüncüsü aytat, tuğandarыбыздан, tuğandar degen alısırak atamның bir tuğanının kızı bar ele. Ötö menin napsime jagat ele. Birok hiç kanday bir mümkünçülük berbeyt ele maga. Kündördün birinde ayak akçaga muhtaç bolgonduktan maga kelip durup karız suragandыкtan men ayttım mümkünçülük boldu emi. Akçаңды bereyin, birok meni menen uyat iş kılasın dep sunuştaganda makul bolgondoy boldu. Birok эми эле кол салганда айтты, Allah'tan korkunun akın жок nersege kol тийгизбегиниң degende men oşol учурда берген акчамды да кайтып албадым. Senden korkondugum üçün men oşol işke barbadım ey Allah. Bizdi uşul balaydan kutkar degende taş ordunan jılıp üçөөsүнөн kutulup çıkıp ketişedi. Hadis uşul jerde бүттү. Эми кайрадан başынан карап келе турган болсок, 3 adamның Allah'ka sunuştagan amaldары men түнү менен таң атканча намаз окуйт элем деген жок. Men ömür orozo karmadım degen jok. Birincisi mamilesi oңolgon ele. Alasa berese, mamilesi tüz ele. Jıldardan keyin kelgen adamның akısın köböygönün köböйтүp oşol kaytarıp berdi. Ekinci adamның muaşarat, üy iç mamilesi oңolgon ele. Atanı öz orduna, apanı öz orduna, ayal baldарын öz orduna koyup akısın bere alıbını үйрөнгөн ele. Üçüncüsü kulk münözü oңolgon ele. Kulk münöz degeni özünün kaalоосу üçün birödün akısına kolun salbo, birödün akısına тийбе. Oşonduktan adamның akısın Allah keçire alat, birok keçirбейт. Oşoga biz beken bola turgan nerse Allah'tın akısı dagı, adamның akısı dagı. Dinde bayandalgan nerselerden bardığın eğer bölüp kelçi olsak iki gele bölünedi. Allah'tın akısı, adamның akısı. Oşol adam bir bolat jakındarыңız, bir bolat koşna dostor, bir bolat ayıldaş, mekendeşler, bir bolat jalpı ele adam zatı, bir bolat musulmanlar jana kapırlar. Oşolordun bardığının akısından kutulu bul din. Bir adamның daga akısına bir kolubuz, oyubuz, jamanjagı menen közübüz, bir ziyanыбыз тийип kalbaş gerek. Oşonduktan uşunçalık zarıl bolgonduktan akırkı sözleri Peygamber aleyhissalamdıkı as-salatu ve ma malakat aymanukum. Namazga beken bolgula, kol astыңardagılarga beken bolgula dep ketti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Akırında tak süyley albay turgan dengelge çeyin uşul sözü kaytalap durdu. Kayra kaytalap aytdı. Şundan biz dagı inşallah Allah'ın akısındağı, adamның akısındağı toluk bergen hareket jasaylı. Ve ahraja Abdurrazzaq an Zayd ibn Thabit radıyallahu anh قال صلاة الرجل في بيته نور وإذا قام الرجل إلى الصلاة علقت خطاياه فوقه فلا يسجد سجدة إلا كفر الله عنه بها خطيئته. Hazret Zayd bin Sabit radıyallahu anhu aytat, adam balasının üyünde namaz okugandığı degeni tahajjud okuyt.
Үйünde işrak okuyut, үйünde hacet namaz okuyut. Үйünde okugan namazdары бул адам үчүн нур, жарыктык болот dedi. Ал эми качан адам баласы намаз окуу үчүн туруп кулак кагып намазды баштаса, күнөөсү мойнунан өйдөрөк болуп, башында күнөөсү башынан өйдөсүндө турган болот. Ар бир сеждеси менен Аллах Таала күнөөсүн кечирип жаткан болот. Намаз бул биздин ката кемчиликтерибиз, күнөөлөрүбүздүн кечирилүүсү үчүн Аллах койгон. Болбосо биз ар бир ката кемчилик жасагандан соң тооба кылып истигфар кыла албайбыз да. Намаз аркылуу Аллах күнөөлөрдү кечирет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дагы айтты го, 5 жолу сууга жуунган адамдын денесинде кир калабы, бир күндө 5 жолу жуунса, кир калбайт. 5 жол намаз окуган адамда дагы ката кемчилик калбайт. Иштердин жүрүшпөй аткандыгы эмнеден улам? Күнөөлөрдүн тоскоол болгондугунан улам. Намаз аркылуу ошол ката кемчиликтер, күнөөлөр кечирилгенде Аллах бул адамдын ишин да жүргүзөт. وأخرج ابن عساكر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ما من مسلم يأتي زيارة من الأرض أو مسجدا بني بأحجاره فصلى فيه إلا قالت الأرض صلى لله في أرضه وأشهد لك يوم تلقاه. Hazret Abdullah ibn Umar radıyallahu anhuma bayandaydı. Kaysil bir Müslüman bir yerde, namazkanada, meçitte namaz okusa, oşol meçit je намазкана эмнеден курулган болсо, таштанбы, ылайданбы, ошол нерсе айтат экен. Мен күбөлүккө өтөмүн. Сен Аллах үчүн сежде кылып намаз окугандыгыңа күбөлүккө өтөмүн, Аллах менен учурашкан күнүң деп. Мусулмандын намаз окугандыгына, ошол намаз окуган учурда көргөн, жанында болгон жер дагы, айланасындагы нерселер дагы күбөлүккө өтөт. Дүйнөдө адам эле сүйлөйт. Аллах кыямат күнү бардык нерсени сүйлөтөт. Себеби кичине тилди сүйлөтө алган Аллах барын сүйлөтө алат. Адамдын колун сүйлөтөт Аллах. Ошол күнү күбөлүккө өтөмүн. Ва ашхаду лака яума талкаху. Мен күбөлүккө өтөмүн, сен Аллах үчүн сежде кылдың жерге деп. Ошондон намаздын артыкчылыгы, фазилети бул намазга жете турган сооптуу амал жок. Бүт байлыгым таратып салдым. Макул, сообу өтө көп. Ар бир тыйынына, ар бир сомуна Аллах Таала сооп берет. Бирок намаздын сообуна жетпейт. Мечит курдум, машаалла, Аллах кабыл кылсын, бирок намаздын сообуна жетпейт. 100 жетимди бактым, бир жетимдин башына колун сылап койгондугуна канча чачы болсо ошончо сооп болот. Өтө сооптуу иш. Бирок намаздын сыйлыгына сообуна жетпейт. Демек мындан эмнени түшүнсөк болот? Бардык сооп амалдарыбыз сооп амал болуп саналуу үчүн биздин намаздарыбыз өз ордунда болуш керек. Намазды калтырбаган адамдын бардык жасаганы, анын дем алганы да сооп болот керек болсочу. Кадам шилтегени сооп болот керек болсо. Ошого иншаллах ниет кылалы. Аллах буйурса эмес, Аллах буйруп койгон. 12 жашыбызда элечи. 12 жаштан эркектер, 9 жаштан кыздар намазды баштасын деп. Ошого намазды калтырбаймын, көзүбүздүн карагиндей кылып сактоого Аллахым насип кылсын барыбызга. Намазда гана бүт ийгилик, жакшылыктар бар. Эки дүйнөнүн жакшылыгын Аллахым намазга койгон.